Gledao ga, to cijelo. E! Da, ba šta ti mene stavno govoriš? A kada su ne? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobre. Oni, ja sam vam pao govor. Dobar dan. Dobar dan. Als ik op nog even buiten blijven, dan gaan we daar even binnen. Dajte još stolice vam. Oh,
Htjela bih pozdraviti naše drage goste, gospodu iz holandskog bataljona IFOR-a. Dobro nam došli. Htjela bih da vam kažem toliko da zimus, kad budete u svojim domovima u daleko Nizozemskoj, pomislite na nas i budite sigurni da će vam ova djeca biti zahvalna za ono što ste uradili za nas. Tako. Htjela bih uručiti zahvalnicu majoru Kopu. Diploma. Ovo mi je jedinstvena prilika da se izljubim s jednim pravim Nizozemcem. Ovom prilikom ovih radova stekli smo još jednog prijatelja, a to je gospodin Nikica Mlakić. Nešto smo se surađivali, smo pravo dobro, ja mislim da ćemo biti žao kad ode odavde, ja ga molim da i on izađe. Još bi ovu prigodu iskoristila, nisam je napisala jer se to riječima ne može napisati, da zahvalim našem bivšem predstojniku društvene djelatnosti, gospodinu Zoranu Matoševiću, jer znaju djeca što je on za nas radio. Htjela sam samo kazati da nismo htjeli da presjecamo vrpcu jer on nije bio tu kad smo otvorili obdanište. Hvala svima, poslušajmo još jednu pjesmu i onda ćemo čuti majora Kopa. Daljine pukute iz dosade, još jučer sve, a danas nemate ni najmanje. Kraj mene, sasvim logičan kraj, iz oka nestaje sjaj, vremena tuge tiho prolaze. Razumijem sve, ali jedno ne, zašto ljubav prestaje i druga nestaje. Ali jedno znam, u tebi sam uvijek voljela, srce koje ide do kraja. Ljubav moja, opraštam ti se, niko te ne zna kao ja. I kada padneš, ostavljam moje ruke slobodne, samo za te molit će. The choir, Prije svega bi se htio zahvaliti horu under perfect leadership again. pod savršenje And they surprise me every time, and every time I think they're better than time before. i svaki put se iznenadim i mislim da ne mogu biti bolji, a u stvari oni su uvijek bolji. Of course, I want to thank Mr. Mlakic and Ms. Barabas I htio bih se zahvaliti gospodinu Mlakiću i for all gospođi Barabas hospitality they're giving to us today. za ljubaznost koju su iskazali danas. And we are all very happy we can be here on this Sunday afternoon. Svi su zadovoljni da su ovdje danas popodne. As you all know, we came in as IFOR in January, I kao što znate, došli su u siječnju kao IFOR. and very soon we were in contact because of the building of our camp with Mr. Abbas. I vrlo brzo su uspostavili kontakt sa gospodinom Abbas. And Mr. Abbas introduced me to Ms. Barabas. I gospodin Abbas ih je upoznao sa gospođom Barabas. Then we very soon found out that the lack of a heating system in this building was very poor. I ubrzo smo saznali da je centralno grijanje u zgradi u lošim uvjetima. And that something should be done.
I da bi nešto trebalo biti učinjeno. Luckily, through the S5 channels of our battalion, Major Sauer sitting there. I srećom preko gospodina, u stvari majora Sauera koji sjedi ovdje. He's more important than he likes to be because he prevented the money for this project. Koji je važniji nego što hoće da prizna. On je u stvari dao novac za ovaj projekt. By giving a perfect presentation to our Minister of Development. Pošto je predstavio sve ovo tako savršeno našemu ministru razvoja. And thank you for that. I hvala za to. During the project, some other people were very important to us. That's, of course, Mr. Filipović. I gospodin Filipović je bio također važan za nas tijekom ovog projekta. Who organized everything in preparing the project. On je pripremio projekat. And then I would like to thank our technical group of our battalion. I također htio zahvaliti tehničkoj grupi našeg who bataljona. supported me a lot in deciding what to do in this project. Koji su me jako pomagali savjetima kako treba raditi u ovom projektu. Because I'm a soldier and not in building. Jer ja sam vojnik, a ne graditelj. Thank you very much for that also. I hvala vam. My very biggest support for me personally was Lieutenant Mario van Boven. Najveća osobna potpora za mene je bio poručnik Mario van Boven. He did all the coordination between IFOR and all people in Novi Travnik. Koordinirao između IFOR-a i Novog Travnika. And I like to thank him for that also. I htio bih se zahvaliti također za to. I'm very happy to say that this is the first project of the Dutch army in this area that we can finish today. I htio bih također reći da je ovo prvi projekt holandskog bataljona koji smo danas završili. I really am proud and I tell everybody who wants to hear that within our battalion that we were the most fast of all of them. I htio bih također reći da je njihov bataljon bio najbrži. But I know the project is not finished. Ali još uvijek znam da projekt nije završen. There's a lot of little maintenance to being done at the school because the school is the project. Ima puno malih stvari koje trebaju biti završene u školi jer sama škola je projekt. And we will go on further by with the maintenance of the school. I ići ćemo dalje popravkom škole. Together with the parents of the children. Sa roditeljima ove djece. And the staff of the school. I normalno osoblje škole. And we will probably not finish that job, but I'm sure our successors will. I mi vjerovatno nećemo završiti ovaj posao, ali siguran sam da će naši nasljednici to uraditi. As most of you know, we are leaving in 3 or 4 weeks. Kao što većina vas zna, mi idemo odavde za 3 tjedna. But a new battalion will come. Ali novi bataljon će doći. We know our successors here in Novi Travnik very well. I mi poznamo naše nasljednike u Novom Travniku jako dobro. And I know already now that they are even better than we are, so don't fear that we are leaving. I znam čak da su bolji od nas, tako da se ne morate plašiti našeg odlaska. I would like to ask Mario. We have a little present for the school. Imamo mali poklon za školu. I'd like to hand it over to Ms. Barabas. I htio bih ga uručiti gospođi Barabas. So we can kiss again. Tako da se opet možemo poljubiti. That's what she wants. All is the logo of our team. Ovo je znak logističara njegov tim. That was situated here in Novi Travnik. Koji su bili smješteni u Novom Travniku. And it says that we are grateful for the fact that we have been able to help you build a new central heating system. I piše, znači, drago nam da smo bili u mogućnosti pomoći izgradnju novog sustava centralnog grijanja. And besides that, we are really proud Ispod toga piše, ponosimo se stvarno about the very good cooperation we had suradnjom koju smo imali with the complete municipality u cijeloj općini of Novi Travnik, Novi Travnik. and the leadership is that of Mr. Filipović. I pod vodstvom gospodina Filipovića. Thank you very much. Thank you very much for being so good hosts to us. Hvala lijepo. Danas su uspjeli naći malo vremena da dođu na ovu našu proslavu.
Posebno se zahvalio majoru Kopac, gospodinu Mariju Van Bovenu, koji su dolaskom u Novi Travnik ubrzo sklopili jedan kontakt sa općinskim poglavarstvom, interesirali se za probleme koji su u našem gradu. Saznajući za problem grijanja u ovom vrtiću, kompletnom objektu, gdje danas borave djeca osnovne škole i glazbena škola Novi Travnik, u odnosu na sve dosadašnje organizacije, a to moram istaći, koje su dolazile u zgradu poglavarstva, nudile razne projekte, skupljali razne podatke i odlazile i niste više nikada pojavljivali. Za 3 sastanka koje smo obavili major Kop, gospodin Mario Van Boven i ostala gospoda iz Slovenskog bataljona, mi smo došli do potpisivanja ugovora za vojnika. Zahvalio bi se i gospodinu Nikicu Mladiću, koji je u obećanom roku završio ovaj postupak. Ja se nadam kvalitetno, jer kompletnu kontrolu na ovom projektu izvršio je nezavisni bak. Ja se nadam da ćemo se vidjeti.